Dobroveče. Lideri ponekad umeju i prijetno da iznenade. Glavna tema telefonskog razgovora američkog i kineskog predsjednika bila je situacija u Iranu. I to u trenutku kada Vašington traži od Pekinga da izoluje Teheran. Istovremeno, Vašington se dogovorio sa Moskvom da ponovo uspostave visok nivo vojne saradnje koja je obustavljena uoči ruske invazije na Ukrajinu. Ali bajke kratko traju. Trenutno ne postoje ograničenje u broju nuklearnih bojevih glava koje jedna zemlja može da ima, zbog čega najpopularniji svetski lider poziva dve najveće svetske sile da se angažuju po tom pitanju. Papa Lav XIV jeste možda najpopularniji u svetu, ali najnovije istraživanje pokazuje da je Srbija daleko od sveta. O svemu tome u svetu i mi. Počinje li nova trka u naoružanju? Prestao da važi nuklearni sporazum Amerike i Rusije. Da li je Kuba nova Venecuela? O tome sa gostom. Nestaje simbol istraživačkog novinarstva, masovni otkazi u Washington Postu. Da je svet ušao u novi hladni rat, mnogi govore već godinama. Za datum početka hladnog rata uzima se 12. mart 1947. kada je usvojena Trumanova doktrina o zaustavljanju širenja sovjetskog uticaja u svetu, na što su Sovjeti reagovali jačanjem kontrole nad istokom Evrope. Situacija je danas manje jasna nego tada, ali su primetne sličnosti. I danas se svet deli na tabore, Amerika i Evropa ili Kina i Rusija, BRICS ili G7. Međutim, pored blokovske podele, glavna odlika hladnog rata bila je trka u naoružanju, posebno nadmetanje u tome ko će napraviti jaču nuklearnu bombu. Da je nadmetanje na tom polju recept za katastrofu, shvatilo se brzo, pa je angažovana diplomatija i sklopljen niz sporazuma, poput sporazuma o neproliferaciji 68. kojim je zabranjeno širenje nuklearnog oružja i definisano koje su države nuklearne sile. 4 godine kasnije potpisan je prvi i za to vreme najvažniji sporazum SALT I o ograničavanju arsenala najvećih nuklearnih sila Amerike i Sovjetskog saveza. Na samom kraju hladnog rata, odnosno uoči raspada Sovjetskog saveza, sa istim ciljem je sklopljen novi sporazum, strateški sporazum o smanjenju naoružanja, takozvani START. Iako se sa završetkom hladnog rata, na čijem je vrhuncu bilo 70.000 nuklearnih bojevih glava u svetu, mislilo da je nuklearna pretnja stvar prošlosti, ispostavlja se da nije. Odnos nuklearnih snaga danas izgleda ovako. U svetu je danas 9 nuklearnih sila, a dežurni krivci, Rusi i Amerikanci, imaju najviše nuklearnih bojevih glava. Rusija ima više od 5400, a Amerika više od 5200. Na trećem mestu je Kina sa tek 600 nuklearnih bojevih glava. Slede Francuska i Velika Britanija sa 290, odnosno 225 nuklearki. Indija i Pakistan, koji su prošle godine bili 4 dana u ratu prema procenama, imaju po 180 nuklearnih bojevih glava. Na 8. mestu je Izrael, koji javno ne priznaje da ima nuklearne bombe, ali se procenjuje da ima 90 bojevih glava. Nuklearna sila sa najmanje nuklearnih bojevih glava je Severna Koreja, koja ih ima 50. Objašnjenje kako su Amerikanci i Rusi, koji su tokom hladnog rata imali i po više desetina hiljada bojevih glava, a sada su uslovno rečeno spali na po nekoliko hiljada nuklearki, jeste u sporazumima o kontroli naoružanja. Takozvani START, potpisan 1991. je produžavan, a konačno je istekao 2009. Tada ga je nasledio novi START, koji je također više puta produžavan, ali je zvanično istekao noćas u ponoć. Rusi i Amerikanci ne govore mnogo o njegovom produžavanju ili potpisivanju novog sporazuma. Rusija i Amerika su novim startom bile ograničene na po 700 raspoređenih interkontinentalnih balističkih raketa koje se lansiraju iz podmornica i bombardera koji mogu da nose nuklearne bojeve glave. Također, ograničeni su na po 1550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava i 800 raspoređenih i neraspoređenih lansera raketa. Važan deo sporazuma odnosi se na obavezni međusobni inspekcijski nadzor nuklearnih postrojenja i deljenje informacija.
Od stupanja na snagu novog starta 2011. godine do suspenzije učešća Rusije u njemu 2023. sprovedeno je 328 međusobnih inspekcija na terenu, razmenjeno je 25.500 obaveštenja, održano 19 konsultativnih sastanaka i 42 razmene podataka o nuklearnim aktivnostima. Do čega može da dovede prekid važenja novog starta i da li preti početak nove trke u naoružanju ukoliko ne bude sklopljen novi sporazum? Razgovaram sa Marinom Kostić-Šulejić iz Centra za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i razoružanje. Dobroveče. Dobroveče. Evo, kao što sam rekla, novi start više nije na snazi, što znači da Amerika i Rusija nemaju više nijedno formalno ograničenje za strateško nuklearno oružje. Koliko mi sad živimo u bezbednosno opasnom trenutku? Pa veoma je bezbednosno opasan trenutak i mi smo očekivali tako nešto da je moglo da se desi. Dakle, on je samo jednom produžavan, u stvari jednom produžen 2021. godine, nije više puta produžavan i to je i bila jedina mogućnost u stvari da se jednom produže. Više ne postoji takva mogućnost. Jedino što je moglo da se desi to je da se pregovara novi sporazum, što se nije desilo pre svega zbog rata u Ukrajini. I tada 2021. godine nije se znao da li će Trump dobiti drugi mandat, da li će ostati ili ne. Trump nije bio naklonjen obnovi novog starta i već u tom momentu se razmišljalo šta će biti ako taj sporazum prestane da važi, ako ne budemo više imali bilo kakvo ograničenje na strateške nuklearne, strateške u stvari snage jedne i druge strane, koje u ovom momentu su u stvari najveće. Znači, te strane imaju najveći arsenal strateškog naoružanja. Tako da se tada mislilo da će već svet ući u jednu trku na naoružanju i da podsjetim, tada je novi start produžen samo 2 dana pre isteka, znači 3. februara. Ovog puta imamo ponovo Trumpa na sceni koji nije rekao ništa novo. Dakle, za nas koji se bavimo tom tematikom, u stvari se sad doživljavamo onaj period od pre 5 godina. Dakle, potpuno je slična situacija. Najveći problem, naravno, je rat u Ukrajini, ali drugi problem jeste to što druge strane se naoružavaju, u stvari povećavaju svoje nuklearne kapacitete, jer postoje određene, da kažem, pravilnosti, određeni stubovi strateške stabilnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, bez kojih je nemoguće raditi smanjenje strateških snaga. Dakle, da bi Rusija i tada, odnosno Sovjetski savez i Sjedinjene Države, da bi došle uopšte do smanjenja strateških snaga 1991. godine, bilo je neophodno mnogo toga da se uradi, a pre svega bilo je neophodno da se postigne da nema više taktičkog nuklearnog naoružanja u samoj Evropi, bilo je neophodno da konvencionalne snage budu u ravnoteži, dakle, tada je postignut i sporazum o konvencionalnim snagama u Evropi 1990. godine. Tek imali smo ograničenje, što je jako bitno, o čemu mora da se vodi računa, ograničenje strateške protivraketne odbrane, jer strateška stabilnost počiva na uzajamnoj ranjivosti, dakle na uzajamno garantovanom uništenju. I to je ono što Americi smeta svo vreme od 1983. godine kada je hteo da pravi takozvane ratove zvezda, do sada Trumpa koji hoće da pravi zlatnu kupolu, odnosno Golden Dome. Imamo celu priču oko Grenlanda i mogućnosti naoružavanja svemira, što naravno Rusiji i Kini jako smeta. Samo da zaključim, jedno od tih stubova, pored ove sveobuhvatnosti, jeste i taj odnos jednakosti između njih kao dve najveće sile i ogromne razmere, odnosno nejednakosti sa drugim državama koje posjeduju nuklearno oružje. Zbog čega Kina i rekla da neće da učestvuju u nekom novom sporazumu? One vode računa o toj razmeri. Ukoliko bilo koja od drugih država sa nuklearnim naoružanjem krene da povećava, to se zove vertikalna proliferacija, ako krene da povećava svoje nuklearne snage, Rusija i Sjedinjene Države će želeti da povećaju svoje kako bi održale tu razmjeru, jer su u stvari one ključne sile za održavanje strateške stabilnosti. Tako da u samom novom startu piše da Rusija i Sjedinjene Države više ne žele da se bilateralno ograničavaju, jer to su ozbiljne inspekcije, to su smanjenja, redukcije i tako dalje. One otvaraju svoj ključni sistem za kontrolu druge strane i one su rekle da više ne žele bilateralnu kontrolu naoružanja, to piše u samom novom startu, već da žele multilateralizaciju kontrole strateškog naoružanja i to je ono o čemu sada pričamo, uz osnovnu razliku da Sjedinjene Države žele trilateralnu kontrolu, dakle da žele da uključe Kinu i uz poziv Rusije koja to ne prihvata, kao
što ni Kina ne prihvata, da se tu priključe i Francuska i Velika Britanija, odnosno da kontrola strateškog naoružanja bude sveobuhvatna. Dakle, ovdje je jako bitno da govorimo o strateškom naoružanju, pošto postoji i taktičko naoružanje, postoji nuklearno naoružanje, postoji konvencionalno naoružanje i tako dalje. Ovdje govorimo samo o onome što je ključ, dakle, i vrh te piramide, a to je strateško naoružanje 8 zemalja i Izraela za koji se veruje da posjeduje, ali u stvari ne znamo da li Šta je najveća posledica prestanka važenja novog starta? Neizvesnost. Neizvesnost, zato što neizvesnost i još jedna najozbiljnija opasnost. Zato što, kao što sam rekla, postoje određeni stubovi kako se došlo do te redukcije, u stvari dogovora o smanjenju strateških snaga 1991. godine. Dakle, to nije tek tako, samo su seli i dogovorili se isključivo o tom. Imali smo prije toga nešto što se zvalo razgovori o nuklearnim snagama i snagama u svemiru, dakle, jednoj sveobuhvatnoj kontroli. Osnovni stub svega toga jeste ugovor o neproliferaciji, dakle NPT, koji je potpisan 1968. godine i stupio na snagu 1970. godine. To je ključ režima međunarodnog neproliferacije koji svi akteri smatraju ključnim za održavanjem svetskog poretka. Šta on znači? On sadrži 3 osnovna stuba. Prvi stup je neproliferacija, kao što mu samo ime kaže, to je ugovor o neproliferaciji. Tu se zahteva od svih drugih država koje pristupaju tom sporazumu da ne vrše proliferaciju, odnosno da ne prave nuklearno oružje, da ne dolaze u posjed nuklearnog oružja. Drugi stup, koji se zove razoružanje, je ključni stup koji sada dolazi u pitanje, jer po NPT-u strane koje posjeduju nuklearno naoružanje imaju obavezu koliko ove države da ne steknu nuklearno oružje, toliko one da se u dobroj veri pregovaraju o razoružanju. U ovom momentu, znači više od 69. godine su počeli razgovori SALT. Mi znači imamo više od 50 godina da prvi put nemamo pregovore o kontroli i smanjenju nuklearnog naoružanja, što dovodi u pitanje čitav režim NPT-a. I imat ćemo sada preglednu konferenciju, pošto na svaki 5 godina se održavaju pregledne konferencije NPT-a, kada je on produžen na neograničeno vreme 1995. godine. Znači, taj dogovor je opstao i svi su se dogovorili da s jedne strane jedni razoružavaju, a da s druge strane drugi rade tu neproliferaciju. Samo da kažem, treći stup je nuklearna energija, a to kad ne budete zvali sljedeći put da pričamo o nuklearnoj energiji u Srbiji. Znači, to je treći stup koji... I šta sad onda imamo? Imate situaciju jednog potpunog opkoljavanja Irana i moguće intervencije čak i na Severnu Koreju, ali potpunog opkoljavanja Irana sa izgovorom da on hoće da proizvede nuklearnu bombu. I sa druge strane imate, znači Iran je članica NPT-a od početka, od 1968. godine, i imate drugu stranu koja kaže nas ništa ne obavezuje, mi sada nismo obavezani na smanjenje naših nuklearnih snaga. I to je paradoks NPT-a i očekuje se naravno da će biti jako žustro na samoj toj preglednoj konferenciji, jer i Međunarodni sud pravde je doneo odluku da oni imaju obavezu da pregovaraju. Dakle, svih 5 država stalnih članica Saveta bezbednosti su trenutno u prekršaju međunarodnog prava zato što ne pregovaraju o smanjenju svojih nuklearnih snaga. Sad kad ste sve to rekli, verujem da bi vas i dobar deo gledalaca to pitao. Kako komentarišete ovo glasno ćutanje danas i Moskve i Vašingtona u vezi sa prestankom važenja sporazuma? Zato sam i rekla, u samom novom startu piše da oni više nisu spremni na bilateralnu kontrolu. Indija je neverovatno uvećala svoje kapacitete nuklearne, a Indija nije članica NPT-a. Vi nemate mehanizam da obuzdate indijski nuklearni program, znači da sprečite njegov razvoj. Vi imate Kinu koja isto tako razvija svoje nuklearne snage i imate samo 2 države koje jeste da imaju najveći broj snaga, ali nije nekako ni fair da samo 2 države, od njih 8 ili 9 koliko imaju, budu obavezane uzajamnom kontrolom. I to je ono što je u stvari najveći problem. Do sada je taj problem rešavan tako što su oni ostajali van kontrole, ali su izdavali redovno političke deklaracije da će imati minimalne kredibilne snage za odvraćanje. I dokle god su oni imali minimalne snage, a ovdje pričamo o Francuskoj, Britaniji i Kini pre svega, dokle god su oni bili na minimalnim snagama, dotle su ovi mogli da smanjuju svoje snage. Sada kada kreće povećavanje tih država koje su trebala da budu minimalno, ne mogu ni ovi da ostanu tu. Znači, šta se očekuje? Očekuje se možda neki moratorium narednih godinu dana i ključno mesto o kome to treba da se pregovara sada je Savet bezbednosti, P5. Znači, te 5 države ključne koje posjeduju nuklearno oružje u stvari treba da započnu ponovo razgovore o smanjenju nuklearnog naoružanja.
Možemo li da umirimo građanje? Šta prestanak važenja novog starta znači za ostatak sveta, posebno za zemlje koje nemaju nuklearno naoružanje? Samo ću vam reći da upravo postoji jedan mehanizam koji se zove zone slobodne od nuklearnog oružja. I za razliku od severnog dela zemlje, južni deo je potpuno pokriven zonama slobodnim od nuklearnog oružja. Znači, 99% južne zemljine hemisfere je pokriven zonama slobodnim od nuklearnog oružja. Tu govorimo o Latinskoj Americi, govorimo o Africi, govorimo o, pa čak i Centralna Azija ima svoj taj sporazum o zonama slobodnih nuklearnog oružja. I jako bitna stvar koju svako od naših gledalaca treba da ima u vidu, to je da od nuklearnog oružja niko nije zaštićen. Imala ga jedna država ili ga imalo 5 država, a još veća mogućnost ako ga ima 10 država. Ako bude krenulo neki sukob ili neko ispali prvu raketu, sve te sile, ili ja kažem države, ne zovem ih sile, nego države sa nuklearnim naoružanjem, imaju sisteme launch on warning, znači one mogu da onog momenta kad im ti sistemi za rano upozoravanje pokažu da je neko lansirao raketu, one mogu da uzvrate i u stvari smo svi mi žrtve nuklearnog oružja i zbog toga svaka država, pogotovo srednje i male države, imaju obavezu da se jako založe za nuklearno razoružanje. Znači, pošto je sporazum prestao da važi, nadajmo se ovom moratorijumu u narednih godinu dana. Nadamo se prvo moratorijumu, a onda za počinjenju pregovora pre svega u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Gošća emisije Sveti mi bila je Marina Kostić-Šulejić. Uz posredstvo Amerike, Ukrajina i Rusija su završile dvodnevnu rundu mirovnih pregovora u Abu Dabiju. Dogovorena je razmena ukupno 314 ratnih zarobljenika. Obe zemlje navode da su razgovori do sada bili pozitivni. Iako je značajan deo posla tek pred nama, koraci poput ovog pokazuju da održivi diplomatski angažman daje opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini, napisao je američki specijalni izaslanik Steve Witkoff na mreži X. Još na početku prvog mandata Donald Trump je govorio o ukidanju Obamine politike približavanja Kubi i počeo ponovo da proziva tu ostrvsku zemlju. 2 godine kasnije, 2019. Trump istovremeno zaoštrava politiku i prema Venecueli i prema Kubi. Kaže, zbog gubitka podrške Venecuele, Kuba ide ka ekonomskom kolapsu. Naime, posle hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, Venecuela je prekinula dotok resursa Kubi, odnosno naftu i finansijsku pomoć, što bi moglo da ima ozbiljne posljedice po Kubance. S druge strane, predsjednik Kube odbacio je prošlog meseca Trumpov predlog za postizanje sporazuma sa Amerikom, navodeći da Vašington nema moralni autoritet da nameće uslove Kubi. O tome razgovaram sa analitičarem Dejanom Džebićem. Dobroveče. Dobroveče. Pa da li je Trumpova politika prema Kubi pokušaj stvarne promene režima ili poruka američkoj javnosti, posebno onima na Floridi? Pa gledajte, cijeli niz faktora utiče na Trumpove odluke u vanjskoj i unutrašnjoj politici. Zaista ga je jako teško pratiti. Čak možemo zaključiti da se radi o najnepredvidivijem američkom predsjedniku ikada. Međutim, treba čitati njegove ranije izjave kada je u pitanju Kuba i pored dnevno političkih potreba stvari koje se dešavaju na Floridi. Dakle, Donald Trump je 1999. godine kao jedan vrlo uspješan privrednik tada izjavio za jedan list Miami Herald da, dakle, upitan je zbog čega ne ulaže u kockarnice na Kubi, odnosno u Havani, bilo bi to moglo biti vrlo unosno za njega, a on je rekao da bi prije propao nego sarađivao i izgrađivao nekoga ko je planirao da sruši i uništi njegovu državu. On je takav pristup zadržao i u svom prvom mandatu, a evo sada i u drugom mandatu. S tim da Trumpova politika u Južnoj Americi je takva da je on zaista prešao Rubikon, takav nije prešao niti jedan od američkih predsjednika. I kada imate jedan tako nestabilan politički kontinent, kada je kao što je Južna Amerika sa političkim režimima koji su povezani narkokartelima, kriminalom, korupcijom i cijelim nizom nacionalnih problema koje imaju te države, onda rušenjem jednog režima vi izazivate
jednu vrstu domino efekta i to je ono na što upozorava brazilski predsjednik Lula već nekoliko sedmica kada govori da bi rušenje, odnosno svrgavanje režima Nicolasa Madura, što se i desilo, moglo dovesti do šire krize u cjelokupnom prostoru Južne Amerike. Naravno, s druge strane, Donald Trump je odlučio da tvrdokorno odbaci sve ono što je pokušao da uradi Barack Obama. Dakle, podsjetimo, Barack Obama je prvi američki predsjednik koji je u proteklih 90 godina posjetio Kubu. I to je zaista jedan historijski proces kada je u pitanju relacije između Havane i Vašingtona, pri čemu je naravno ključni događaj 1959. godine dolazak komunista na vlast koji su zbacili tadašnjeg lidera Fulgencija Batistu i od tog trenutka mi zapravo imamo jedan odnos u kojem su SAD zaista čvrsto etablirale položaj Kube kao svog mekog trbuha uz nemogućnost jedinstvenog i združenog svrgavanja tamošnjeg režima, što je najbolje pokazano u Zaljevu svinja. Da li Trump ima dugoročnu strategiju za Kubu ili je reč o ad hoc pritiscima i sankcijama? Pa mislim da je u pitanju kombinacija toga dvoje što ste naveli, pri čemu ja zaista sam uvjeren da mi ne možemo znati šta je Donaldu Trumpu na pameti. Ovako šire posmatrajući, čini se, sad govorim zaista u lično ime, da je Donald Trump odlučio da napravi od SAD-a najveću državu s najvećom teritorijom na svijetu. To zvuči onako prilično iluzorno iz ove perspektive, međutim kad se malo poigrate brojkama s površinom teritorija, dobijete jedan onako vrlo dobar etalon i model u kojem bi to pravcu potencijalno moglo ići. U ovom trenutku, šire razmatrajući, dakle, Rusija je država s najvećom teritorijom, svakako koja se procjenjuje negdje na oko 17 miliona kilometara kvadratnih, zatim ide Kanada sa oko 9,9, zatim imate Kinu sa 9,6 i onda imate SAD sa negdje oko 9,5 miliona kilometara kvadratnih, pri čemu su Sjedinjene Američke Države kroz svoju historiju 40% svoje teritorije kupile od europskih kolonizatora i na prostoru Južne Amerike. Ukoliko ovoj površini SAD-a dodamo površinu Venezuele koja je de facto okupirana, odnosno ne okupirana u klasičnom smislu, kako to pamtimo u 20. stoljeću, međutim politički režim je svrgnut, doveden je novi koji je marionetski, onda Sjedinjene Američke Države pretiču Kinu po svojoj teritoriji, a ispred nje su samo Kanada i SAD, odnosno Kanada i Rusija. Kao što znamo, dakle, Donald Trump već mjesecima govori o toj aneksiji Kanade na neki način i generalno razumijevajući tu vrstu matematike i miliona kvadratnih kilometara, ukoliko dođe, iako je to zaista gotovo pa apokaliptični scenario do okupacije, odnosno aneksije Kanade i aneksije cjelokupnog sjevernoameričkog kontinenta i potpunog gospodarenja zapadnom hemisferom, onda će Sjedinjene Američke Države postati najveća država na svijetu. To je iz ove perspektive izgleda prilično teško provedivo u smislu nekih stvari koje... Čak i za Trumpa, da, deluje neostvarivo čak i za Trumpa. Pominjate Venecuelu, gospodin Džebiću, koliko je Kuba zaista ekonomski zavisna od Venecuele, odnosno da li je pritisak na Venecuelu zapravo indirektan udar na Kubu? Itekako da jeste, zato što, dakle, formiranjem jasnog paketa sankcija i vrlo restriktivnog odnosa prema Havani, Havana, odnosno Kuba je tražila svoje najbliže saveznike, geografija je usmjerila Havanu na Venecuelu, odnosno na Karakas koji je pružao pomoć u pogledu sigurnosnih aseta, odnosno investicija i ulaganja, ali i ono što je najvažnije, dakle, energetskog sektora. Kuba je u potpunosti ovisi o uvozu nafte iz Venecuele, s obzirom da je Kuba zaista teritorij bez bilo kakvih resursa, s izuzećem svog geostrateškog položaja u srcu američke interesne sfere i u tom pogledu je pad režima Nicolasa Madura zaista izvukao jedinu stolicu koja je ostala kubanskom predsjedniku Miguelu Diazu, koji je prije par sati izjavio da je ipak Havana spremna za pregovore, tako da možemo polako vidjeti da se nazire kraj još jedne kampanje pritiska koje je Donald Trump usmjerio, ali ovaj put prema Havani, odnosno Kubi. A šta Vašington nudi Havani? Realan kompromis ili kapitulaciju? Pa iz te pozicije gdje vi imate ulogu nekoga ko je svjetska sila broj 1, teško da vi možete ostvariti partnerske relacije na toj ravni sa državom kakva je Kuba. Možemo govoriti samo o jednom odnosu subordinacije gdje postoji onaj koji izvršava ono što mora, a onaj ko je u poziciji da naređuje, odnosno da kontroliše situaciju, što se ovaj put SAD zaista odlučuje o potpunom ishodu, tako da
najbolje što Kuba može očekivati je status 53. zvjezdice ili 52. zvjezdice na američkoj zastavi, što je također pomalo iluzorno zbog statusa određenih regija i otočja koji su već sastavni dio SAD-a, a nemaju svoje mjesto na američkoj zastavi. Kuba je, znamo, pod američkim sankcijama decenijama. Da li su te sankcije ikada postigle cilj? Pa one su svakako odvojile Kubu, odnosno odvojile su Havanu trajno od toga da ikada u Havani dođe na vlast neko ko će imati bilo kakve osnove da bi propagirao proameričku politiku. Onda imate s druge strane da je to zapravo medveđa usluga nakon cijelog niza obavještajnih operacija i pokušaja svrgavanja komunističkog režima od 1959. u Kubi. I generalno to je jedno iskustvo kubanske raketne krize gdje je zaista Washington shvatio koliko je Kuba blizu u nekim okolnostima. S druge strane, sva vrsta pomoći koja bi potencijalno trebala doći iz Rusije ili Kine ili bilo koje od država koje Trump smatra protivnicima u svojoj interesnoj sferi je prilično iluzorna i teško je očekivati da će bilo ko zbog Kube ući u jedan ozbiljniji sraz sa SAD-om, pogotovo na ovim relacijama kada su u pitanju SAD, Ukrajina, Rusija, SAD, Tajvan, Kina. I za kraj da vas pitam, zašto Kuba i dalje ima tako snažan simbolički značaj za američku politiku, iako više nema realnu vojnu ili ekonomsku težinu? Pa gledajte, Kuba je jedan od najvećih obavještajnih poraza američke obavještajne zajednice s obzirom na cijeli proces koji je vođen od uspostavljanja komunističkog režima u Havani i u tom pogledu govorimo o jednom simboličkom značaju gdje bi osvajanje tog političkog prostora, geografskog prostora zaista ne bi imalo neki značaj u smislu resursa, ne bi imalo neki vojni presudni faktor s obzirom da je američka južna komanda u operaciji protiv Venezuele zaista pokazala i dalje gospodari svojim prostorom koji je zadan. Dakle, govorimo čisto o jednoj vrsti historijske satisfakcije da će se u američkoj interesnoj sferi voditi politika koja će odgovarati Washingtonu i samo Washingtonu. Mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Bio je to Dejan Džebić koji se javio iz Sarajeva. Zbog atentata na tadašnjeg predsjedničkog kandidata, a sada predsjednika Amerike Donalda Trumpa, septembra 2024. Ryan Root je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. 59-godišnji muškarac je proglašen krivim za pokušaj Trumpovog ubistva u njegovom golf klubu na Floridi. Da podsjetim, tajni agent službe bezbednosti primetio je cev puške koja je virila iz žbunja i pucao je na muškarca koji je pobegao, ali je veoma brzo uhapšen. Ryan Root je izjavio da nije kriv, a na suđenju na kojem se branio sam, ponašao se ekscentrično. Izazivao je Trumpa na partiju golfa, pominjao Hitlera i Putina, a nakon što je proglašen krivim, pokušao u sudnici da se ubode hemijskom olovkom u vrat. To je inače bio drugi atentat na Trumpa 2024. Prvi je bio u julu na mitingu u Pensilvaniji kada je ubijen 20-godišnji napadač, a više ljudi ranjeno, uključujući Donalda Trumpa. I još danas vesti iz Amerike. Washington Post je otpustio trećinu zaposlenih, ukinuvši sportsku sekciju, nekoliko stranih biroa i odeljenje posvećeno knjigama. List je decenijama važio za jedan od vodećih američkih medija, poznat po istraživačkom novinarstvu i razotkrivanju afera. O tome kako je radio govori i više od 70 Pulitzerovih nagrada koje su dobijali njegovi novinari i urednici. Glasine o otpuštanjima u Washington Postu kružile su nedeljama, posebno nakon što je objavljeno da sportski novinari neće putovati u Italiju da izveštavaju sa zimskih olimpijskih igara. Kada je stigla zvanična potvrda, samo jedan urednik je napustio redakciju, ne želeći da deli otkaze, a rezovi su pogodili gotovo svaki deo redakcije. Dopisnici širom sveta su zatečeni. Otpušteni su čak i oni koji izveštavaju iz Ukrajine. Upravo su me otpustili iz Washington Posta usred ratne zone. Nemam reči, potpuno sam slomljena. Zanimljivo je da, osim pojedinih novinara i urednika, nema značajnijih reagovanja. A nije se oglasio ni vlasnik lista, milijarder Jeff Bezos, koji je Washington Post kupio 2013. Reagovala je bivša predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi na događaju u fondaciji Vašingtonskog kluba novinara. Samo u posljednjih mjesec dana smo vidjeli kako strah postaje stvaran. Od hapšenja Dona Lemona zbog njegovog izveštavanja do racije u kući jednog novinara Washington Posta.
Ti incidenti predstavljaju uvredu za slobodu štampe i imaju za cilj da zastraše, ućutkaju i paralizuju. Ali, pored političkog pritiska, moramo se suočiti i sa stalnom i dodatnom pretnjom. Danas smo videli bolna otpuštanja u Washington Postu, deo šireg nepoželjnog trenda u kojem korporativne odluke osiromašuju redakcije širom zemlje. Kada korporativni interesi oblikuju lokalno, nacionalno i međunarodno novinarstvo, zajednice gube čuvare, istina gubi megafone, a demokratija zaštitnike. Slobodna štampa ne može da ispuni svoju misiju ako je uskraćena za resurse koji su joj neophodni za opstanak. A kada se redakcije slabe, slabi i naša država. Jer demokratija umire u mraku. Inače, upravo ta rečenica, demokratija umire u mraku, jeste i moto Washington Posta, osnovanog 1877. Za vek i po postojanja stekao je reputaciju jednog od najuticajnijih američkih dnevnih listova, zahvaljujući istraživačkom novinarstvu i otkrivanju ključnih političkih afera, uključujući Watergate 70. godina, što je dovelo do ostavke predsjednika Sjedinjenih država Richarda Nixona. List je objavio i pentagonske dokumente o umešanosti Sjedinjenih država u Vijetnamski rat. Pisao je o zlostavljanju zatvorenika u Guantanamu, angažovanju CIA u Iraku, kao i njenim operacijama posle 11. septembra. U nastavku emisije gledat ćete. Istraživanje u 57 zemalja pokazalo opada podrška svetskim liderima. Mišljenje građana Srbije drugačije od većine u svetu. U kakvoj su vezi sportisti, hakeri, agenti i Snoop Dogg. Asocijacija Gallup objavila je rezultate globalnog istraživanja o mišljenju javnosti o svetskim liderima. Istraživanje je sprovedeno u 57 zemalja, uključujući Srbiju. Pokazuje da je podrška građana svetskim liderima u opadanju, a ispitanici su liderima mogli da daju neku od sledećih ocena. Veoma povoljno, donekle nepovoljno, veoma nepovoljno i ne znam. Zašto to nabrajam, čućete u nastavku. Lider sa najboljom ocenom, a ujedno i jedina ličnost čija je ocena u proseku bila pozitivna, jeste Papa Lav XIV. Papa je dobio plus 24%, što znači da je od građana 50 zemalja u proseku dobio više pozitivnih nego negativnih ocena. Svi ostali lideri su u proseku dobili negativnu ocenu i lošije su ocenjeni nego u prethodnom istraživanju. Posle Pape, drugi najpovoljniji ocenjeni lider je premijer Indije Narendra Modi sa minus 12%, a na trećem je predsjednik Kine Xi Jinping sa minus 23%. Najlošiju ocenu dobio je Benjamin Netanjahu, minus 42%, a za procenat bolje mišljenje građani imaju o Vladimiru Putinu. Donald Trump je treći najlošiji ocenjeni lider sa minus 31%. Donald Trump najbolje mišljenje ima među Azerbejdžancima, kod kojih je dobio plus 40%, zatim u Keniji i Gruziji. Najlošije ocene Trump je dobio u Iranu, gde je rezultat bio minus 88%. Slede Danska i Švedska. Vladimir Putin je najvoljeniji u Srbiji, gde je dobio plus 37%. O Putinu potom najbolje mišljenje imaju Indijci i Azerbejdžanci. Očekivano najgore mišljenje o ruskom predsjedniku imaju Ukrajinci, minus 98%. Kao i kod Trumpa slede Danci i Šveđani. Posle Vladimira Putina, građani Srbije su se izjasnili da imaju najbolje mišljenje o Xi Jinpingu. Iako u tom istraživanju drže prvo i drugo mesto, njihova podrška u Srbiji opada. U prethodnom istraživanju iz 2019. imali su skoro dvostruko veću ocenu. Najlošije mišljenje građani Srbije imaju o Benjaminu Netanjahu, Donaldu Trumpu i Papi Lavu XIV. Lošiji rejting nego u Srbiji, Papa Lav XIV dobio je samo kod Iračana i Turaka. Svet bi trebalo da se zapita zbog onoga što smo čuli, ali i zbog onoga što sledi. Naime, u danima u kojima svet priča o novim dokumentima koji se tiču osuđenog seksualnog prestupnika Jeffrija Epsteina, Američko ministarstvo pravde je objavilo i dokumenta u kojima piše da je Epstein bio pod nadzorom dok je bio u zatvoru zbog mogućnosti da će izvršiti samoubistvo, jer je to već bio pokušao 2019. objavio je BBC. Potom je izjavio da želi da živi, a za pokušaj ubistva je optužio cimera u ćeliji, inače bivšeg policajca. I dok se otkrivaju detalji Epsteinovog boravka u zatvoru, njegove žrtve traže pravdu pred sudom. Njima se izvinjava britanski premijer koji žali zbog toga što je Peter Mandelson, koji je takođe povezan sa Epsteinom, bio ambasador Velike Britanije u Americi. I regret making the decision
Žalim zbog odluke da ga uopšte imenujem. Da sam tada znao ono što znam sada ili ono što sam saznao u septembru, nikada to ne bih učinio. Zato sam se danas izvinio zbog činjenice da sam ga uopšte imenovao i zbog toga što sam poverovao njegovim lažima. Naknadno sam saznao da jesu, a ove nedelje smo otkrili mnogo više od onoga što smo saznali u septembru. Otkrili smo šta je radio nakon finansijskog sloma 2008. godine u trenutku kada su se većina vlade i gotovo cela zemlja maksimalno trudile da ljudi ne izgube posao, egzistenciju i ušteđevinu, a on je tada odlučio da Epsteinu otkriva osetljive tajne. Ceremonija otvaranja zimskih olimpijskih igara u Milanu zakazana je za sutra u 20 sati, a do 22. februara, do kada traju igre, gotovo 2900 takmičara nadmetaće se u 8 sportova i ukupno 16 disciplina. Iz Srbije u Italiju otišlo 3 učesnika. Dok se kroz olimpijske igre oduvek provlači politika, ovogodišnje izdanje igara je posebno opterećeno politikom. Uoči zimskih olimpijskih igara Italija se našla na meti niza hakerskih napada. Na meti su bile kancelarije Ministarstva spoljnih poslova Italije u inostranstvu, uključujući i kancelariju u Vašingtonu, kao i web sajtovi zimskih olimpijskih igara i hoteli u Cortini. Iako nije izneo više detalja, italijanski ministar spoljnih poslova tvrdi da iza napada stoje Rusi. Obavestili smo sve nadležne institucije, ali je to dokaz da deluju reforme koje su sprovedene u Ministarstvu spoljnih poslova kada je otvoren operativni centar. Također, ministarstvo se pridružilo kriznom štabu baš zato da bi moglo da spreči takve napade koji su ruskog porekla. U Italiju je stigla američka delegacija, potpredsjednik Sjedinjenih država sa suprugom, državni sekretar i bivši olimpijci koji su posetili američke sportiste. Sa sportistima u Italiju dolaze i agenti američke imigracione službe, takozvani ICE-ovci, kao deo američkog bezbednosnog tima. Međutim, zbog reputacije koju su stekli u Sjedinjenim državama, posebno tokom januara u Minnesoti, kada su ubijene 2 osobe, u Italiji su zbog njihovog dolaska izbili protesti, a gradonačelnik Milana je rekao da ICE nije dobrodošao. Da bi umirio zabrinutu italijansku javnost, ministar policije morao je građanima da kaže da u Italiji neće vidjeti scene koje podsjećaju na one viđene u Americi. Pored političkih ima i vedrijih vesti iz Milana. Učesnici igara prošetali su pred novinarima u nacionalnim opremama. U Milanu je i poznati američki reper Snoop Dogg, koji je počasni trener američkih sportista na igrama. Zbog toga će i nositi olimpijsku baklju. Mozak beba razvija se mnogo brže nego što se mislilo. Nova studija pokazuje da već sa 2 meseca bebe mogu da razlikuju živa bića od neživih predmeta. Do tih otkrića su došli naučnici iz Irske koristeći snimanje mozga tehnologijom koja se do sada retko primjenjivala na tako maloj deci. U trenutku kada jedva podižu glavu, još ne govore, bebe već obrađuju informacije na složen način. Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 100 beba pokazuje da njihov mozak pravi razliku između živih bića i neživih predmeta. I to mnogo ranije nego što se do sada mislilo. Bebe ne leže pasivno i ne čekaju da progovore ili počnu da hodaju. U prvoj godini života prolaze kroz složen kognitivni razvoj, a posle ovog istraživanja smo shvatili da taj razvoj možemo da počnemo da merimo. Naučnici su posmatrali kako bebe reaguju na slike životinja, drveća i objekata koji ih okružuju. Njihova moždana aktivnost snimana je pomoću funkcionalne magnetne rezonance, tehnologije koja prati potrošnju kiseonika u mozgu i otkriva kako različiti delovi mozga reaguju na ono što beba vidi. Kada bebi pokažemo 3 različite slike iste kategorije, vidimo da postoji pouzdan odgovor u njihovom moždanom obrascu. To nam govori da kada gledate iste slike iz određene kategorije, mozak 2-mesečne bebe je već u stanju da razlikuje da su to pojedinačne stvari koje treba grupisati. To znači da mozak već tada formira osnovne kategorije sveta. Vrlo je zanimljivo to što se u mozgu reakcije pojavljuju mnogo ranije nego što smo mislili. To može da nam olakša praćenje razvoja dece i prepoznavanje različitih kognitivnih poremećaja. Naučnici veruju da bi ta otkrića mogla da imaju važnu ulogu u budućnosti, posebno u ranom otkrivanju neuroloških i razvojnih poremećaja. Umjesto da se čeka da se teškoće ispolje kroz ponašanje, moždane promjene bi mogle da se prepoznaju već u najranijem uzrastu, što otvara vrata ranijoj dijagnostici.
Još malo o otkrićima druge vrste, a otisci ruku pronađeni na zidovima pećina u Indoneziji mogli bi da promene ono što znamo o poreklu umetnosti. Naučnici smatraju da su otisci stari najmanje 68.000 godina i da predstavljaju najstariju pećinsku umetnost ikada proučenu. Šake prislonjene uz hladan kameni zid i dah koji raznosi pigment ostavlja trag koji traje desetinama hiljada godina. U pećinama indonežanskog ostrva Sulawesi otkriveni su otisci ruku za koje se veruje da su nastali pre skoro 70.000 godina. Ovo je zvanično najstarija poznata pećinska umetnost na svetu. Sumnjam da će titulu zadržati i tokom 2026. godine, jer kako širimo primjenu uranijumskih metoda datiranja i kako sve bolje razumemo koliko je neka umetnost stara, verovatno će se pojaviti još dela nastalih u isto vreme. Još nije poznato ko je ostavio te tragove. Naučnici razmatraju dve mogućnosti, da su to bili rani moderni ljudi ili Denisovci, drevna ljudska grupa koja je živela u tom delu sveta i imala kontakt sa ljudskim precima. Stvarnost crteža utvrđena je analizom mineralnih naslaga koje su se tokom vremena formirale preko umetnosti. Za mene je najuzbudljivije vreme nastanka otisaka. Činjenica je da je to novo, nedovoljno istraženo područje. Otvaraju se nove teritorije, a pronalazi se veoma stara umetnost. Otkriće ukazuje na to da je taj deo Indonezije bio dom razvijene umetničke kulture mnogo ranije nego što se mislilo. Istraživači veruju da bi na obližnjim ostrvima mogla da se kriju još starija dela, što to otkriće čini tek početkom u razumevanju ranih umetničkih tradicija čovečanstva. Ljubav prema pozorištu, jednog od najvećih modnih kreatora 20. veka, u fokusu izložbe u Marakešu. Kroz kostime, skice i scenografske nacrte postavka otkriva kako je Yves Saint Laurent brisao granice između mode i izvođačke umetnosti. Izložba Yves Saint Laurent na sceni otvorena je u muzeju koji nosi njegovo ime u Marakešu i u potpunosti je posvećena njegovom radu za pozorište. Umesto modnih pista, fokus je na sceni, mestu gde je Saint Laurent koristio kostim kao sredstvo pripovedanja i građanja likova. 250 œuvres qui n'ont jamais été montrées à Marrakech. Mnogi radovi nikada nisu prikazivani u Marakešu, a retko su izlagani u Parizu, bilo da se radi o tekstilnim, grafičkim, fotografskim ili čak video radovima. Prva izložba bila je u decembru 2024. u Rimu, sa malim izborom od oko 50 crteža. Ono što ovde predstavljamo može da se posmatra kao drugo poglavlje tog projekta, samo šireg obima. Među eksponatima su kostimi za balet Rolana Petija, one koje je dizajnirao za balerinu, glumicu i pevačicu Zizi Žanmer, ali i haljina koju je Saint Laurent dizajnirao za glumicu Arleti u drami Žana Cocteau. Svaki komad osmišljen je tako da prati pokret, psihologiju i energiju izvođača na sceni. Figarova ženidba je nesumnjivo najvažnija predstava u Saint Laurentovoj karijeri, jer je to bio prvi put da je mogao da radi za pozorište. Pre toga je radio za balet, ali ovog puta mu se obratila grupa Renaud Barrault, najvažnija pozorišna trupa u Francuskoj, i za njega je to bila velika radost i čast. Laurentova povezanost sa pozorištem počela je još u detinjstvu, u Alžiru, gde je kao tinejdžer organizovao predstave, osmišljavao scenografiju i dizajnirao kostime. Ta rana fascinacija kasnije je oblikovala njegov pristup radu i u svetu scenskih umetnosti. Kao mali napravio je malo pozorište od kartona, a publika su mu bile njegove dve sestre. Postavljao je veoma važne i poznate predstave. Pozorište i spektakl su mu uvek bili veoma važni, bilo da je u pitanju savremeni ples, klasičan balet, pozorište, muzičke dvorane. Izložba okuplja oko 250 radova, uključujući i projekte koji nikada nisu realizovani, nudeći redak uvid u kreativni proces dizajnera koji je modu posmatrao kao deo šire umetničke slike. Postavka u Marakešu otvorena je još godinu dana. Bio je ovo Sveti Mi od 20:30. Gledajte Insider debatu. Tema kriza istine kroz krizu institucija. Gledajte Insider.